And then some more. Yada say Yamwakwa baby may Adom TV bedroom na ocean health tips any a day aqua wie no won komo bi wo hopa neno show no so aye de ntimesro mesi bibia so wo free fie nko ade a join here live on Facebook/Adom TV extra medin de fia amankwa tamaklo na mamentu fa mi ko zoom na mene ohene yire Messi Asiedu edi nkomo aka ne hunom ni ade nsem bi ebi mu keka sese ya na me hunu de Ghana fo ye nyade afri mu nti yenko ne yenko tie mfi wo no ankasa nanum so asam no set say ya gimu enchemu afri ohene yire Messi Asiedu ho e wo sansam no a ene na mo emframamo efa ye ohene ankasa ho ye ni kunu ho no owura yire ana ohene yire Messi Asiedu wote ye nka ye mo afihia pa ohene ye wote ye nka on mute wo sound no na sebe ya obete ye nka ye on mute wo homa ye nte wo nka ohene ye mente wo nka kra ba mi hu sa wo kasa ba mente on mute na ye nte wo nka. Okay, it's a better na yasane no akasana Kingdom Herbal for our Kingdom Garlic Bitters, our ha, and a Kingdom Garlic Capsules. I know a boost to immune system no amount. So immune system, our more dear, Arabian mint any peduano emu. And is opposite uma cholesterol, a buffer mujabuso or so, a siche yadia nomnia dear, Mr. Kingdom Garlic Bitters and a Kingdom Garlic capsules say garlic no ne capsules na beno manasa ne betesa ni nyina eye adwuma ebaako eye Kingdom Herbal for na akofa no yi aba ya wa Kingdom New Kingdom ginseng power capsules so ho eye mema nko a ede se bema osisimu aye mre mental stress no muhia energy na wode aye wadwuma New Kingdom ginseng power capsules eno na wuhia sha no so se eno no me se eye mema nko ade a emema ne nom na mo ahoden se be obetumi de asore akwaba bribia hwehwe Kingdom Herbal Center wo Kanshi Drug Lane eho na obenya sa nro yi nyina bi ade ato ne mo pharmacy ene herbal shops bia mo obowura ma nro yi ubenya bi 0536149961 0536149961 ana 0303939987 Kingdom or no challenger. Ghana Post egusua ya one more boy yen baby ya dofo shebia na opesa oye na do ya Fred Ghana Post na on rapesani man on fanko adofo no nche say birthday na opesa ode de bi ekoche wodofo se Ghana ha sa mono ne bebia Ghana Post ye deliveries no eko dry fish koto j bayre engwa bushmeat abroche for wem na ya no muhie obi akente papa bi oniema papa bi apesa ode emane no Ghana Post and rapping a come and fanko emma Ghana hakra na apese ye de bi free cran kokumase e kwa toye kwa poya ni nyina Ghana Post for ebe ne kama ko Facebook, Instagram, Twitter and one chat wo ho ana send one more message fa WhatsApp number is so 0542 527 004 0542 527 004 Ghana Post secured smart deliveries. Mama here sabre ohene yire otemen kadia. Ohene yire Messi Asiedu. Woti ye nka ye mo official pa. Ampedi mesramon sancha ki bie mama na mentenenka. Metese wo kasapa ba mentenenka. Facha ye nti ye betwa eno eso na G-Step enso a challenger ye Ghana Science and Tech Explorer Prize. Challenge 100 schools aye be free Ashanti Eastern Greater Accra region ya mebuni eche won bobre wa be for kwan so ya womode ebeboa a solve issues ene niam ahodo aye go through so oman na nyame ya adoma final one no ekoso yawada ebekoso yawada 25th eto obi ansa no so yenyina ye hiem wa Accra International Conference Center 3 p.m. na je say ye mebuni abefo kwan ya wo mo so de solve issues
na onso wahunu nia ekoso na ansa na 25th ne beba no 24 25th na no wamo exhibition so ewo ho enti yenhia wa Accra International Conference Center ne yemfa ya hunjim Jane Step Challenge Dream Over Foundation Missed Africa Desk Technology and Founder Vine Ena Ede Ebro Fidelity Bank Cowbell Crewy Special Eyes Goal and Joy Prime Wamadharuma Energy Media Yede Ebro nti yenhano so nyame yadoma Thursday yenhia mu International Conference Center ne yankɔhwɛ niema hodo a enemabuno no nimdie kwan so wɔmde ye enioma St Andrews College of Health ewasin fosu wani da kwan se da chi bia be ye nurse ni ene wo answer ni e wukura D7 E8 ene F9 a wobetumi aye nurse no ebi ense wo mre kra ne trumi kabra 2-year healthcare certificate program wutumi hwe no wi a wo kɔ wanim wo level 200 or public health nursing for 0546 212 637 0546 212 637 and 0242 863 658 0242 863 658 Mamenko ohine yire afedi mu anda ho ohine yire Mercy Asiedu tie nka ye mu afihia pa Ejuso mafia yada se papa sa afedi yate won ka biemu yada se ya chia me dofo no ma me wai ezie osme ma no afihia pa so Mate obete pa otie upa beda se pa na ede ne yetie Ghana for keka nsembia me ada mintime fuma no nka mesro ede asema a headline yeah, my husband is not dead. And my husband me am yesime. Ayo. Eya samo. Yes. One minute ka say ya sama ya na say. Eya wan kasa. Me an kasa yesime Asiedu is dying in UK. Why? Me nim baby a ni papro no okofa news ni so da ye no na yeso mekumi o say I don't know. Because me babusia for frame nipa amanfo sene mame no mo busa me husband DNS me nkrofo nyina che say fear and panic and I guy no iron guy be no enya sam ketwa ofra wana one frame obi anu an say yes said that TikTok who said that YouTube SMS Asiedu wu na I'm say yakofa picture bi da was obi kokko ma o se de na o de aye no why sa caption no but ukomu a enya sa nso na tie eti caption no de ahunahuna nipa bebre je say amani ami hune amani ami husband e hu no too much samo na o he de ntipa no bi be sa de no me so kra me ni UK o ai me ni o ka say me wo US o sha me wo studio kra about 2 o'clock 2 a.m. And nim at the cry na sometimes Ghana for no ebinum ayana omoji ayasem ti dey na wo ka twa wo news bi eka asai obi maame asetu obi akoma otu obi yira akoma na waja wo maame ho na wo di ewuo betu obi maame so a eya ayasem ede na wo ka twa ya hu no mu didi but sometimes you be sra omo ka asem a ebeboa ewuo ya mfa nsusu nipa Obapa yeda se nkwatenten ne yesre de mawo ntino ye sure say wo blogger no mo friend mo ni nkomo na ne asotwe bi wo ho a mo mfama no na ensete as ayi no dear because Ghana for ya aye niema bi a enya fe news bi o sometimes sabi viewers any sika o mo penti no or can semboni afa obi ho a onwene ho sa but enye kwanye wo se nipa ofa so no nipa bi ebinom sometimes ebinom fa news but the fact me ya media sumasi caption to ho say ya amanfo be Russia correct minim ye say there some days in or this caption to because nipa asani amayen no
chese viewers there obenya bi pa na onye careful ohwe ye mfo nsi ha enjoy your life na studio wo ya da wo de ni mo ba na me shesha nyum a me chese me ba ya na chese bibia da so mo koso na ye nyame ma nkon ne ahoden me chia obi anso nyame Israel ya da se no mre ya da me chia Ghana fo mabusua fo me fans nyina omo nka omo akomanto omo yem ya da se me mui amazing grace fo person omo kumia nyame nkume enokre ya da se enti da omo nyina se omo esu frɛ me omo text messages ni ade be tiase se minim se sabi omo ateme nka wa Adom TV de minim se obia koma ebeto ne yem sa ya da se nyame nka ho ya da se papa enti mu a mo bo na wuto no ade ne no de ye nkasa bebre mu be sa no ho no wote ase enti ene ohene yire Mercy Asiedu awie mame